ngiphi ikulumo bakwethu angikhona ukuthi ngimveze ke udadewethu la ngenzathu ezithize mara ke engikuveza lokho ekuvela ku-Identical 46 sengizobuza imibuzo embadlwanyana. Niyakhumbula ukuthi kube ne-case kambali esaloko isasalele emuva, kube nemibuzo emininganyana, abanye bagcina bathi nihlula i-case kambali loko nikhonela ukubetha abantwana abancane ngendlapha. Abantwana abancane yabakhona mara ama-case kumele niwalandelele nokho sizamile ukuthi noma singaveli ukuthi siyanilalela siyanizwa mara ngenzathu ezithize siyalalela bekodwa ngikhona la ngizokhuluma no-anti Kambali ngibuza ukuthi mhlambe Kambali kwenzekalani. Siyakulotshisa dadewethu. Ngicela uzama ukuthi ukukhulumele phezulu ne. Okay. Ukusicocele mhlambe up to so far kwenzekalani ngecase Kambali? Theni kwecase Kambali sagcine kulo sibafonele ugcina kwethu kubafonela bathi basalinde ama-results kwaba ukuthula kwethu nathi from there solo silandelela basitshela ukuthi ama-results awakabuye lab izinto ezinjalo kwaphelela lapho sathi besibuyela kumuntu ophethe icala azange saphendula ama-calls azange sabuye kithi since that day till today solo azange sithole any feedback nge-case. Okay, akhe ngibuze mhlambe umuntu ophethe i-case ngubani? Umuntu oyaphethe i-case lena Mashihu, if I'm not mistaken, inga double check la. Okay, as long as usa double check. So now uthi bacho basa thethe ama result or mhlambe kusalindwe ama result aphuma elab. Kanjani ama result abanthembisa wona ukuthi azophuma elab? Basithembisa ukuthi ama results bathatha ama sample kumsolwa. Bebathatha ama results lawo ama sample abawathatha bathi basawamikisele elab naloko bebakuthole kumbali solo kwaya lapho kulab azange babuyi nelo. Okay, ungibani mhlambe ophethe case nankathi utholile? Umashihu umayiti umashe beyiphelele umashihu nalapha ku historian bebashila umuntu ophethe case ukuthi ubani. Okay, sekuvela ikulumo ethize ukuthi mhlambe nangabe ukhona umuntu onobufakazi mayelana nemeda Kambali akavele ngaphambili ngamhlambe nanizwa ikulumo njengale la kuma social media nina ngamhlambe nine information akhe bantshela yona before bazoyiveza emphakathini? Asinayo information ngalokho. Sesabona kuma social media ukuthi ilona icala leli selivusiwe god sesimangala ukuthi kwenzakalani ngoba akekho umuntu ozile wasitshela ukuthi icala liyavulwa god onjani. Okay, mhlambe up to so far inphatha njani njengoba mhlambe kubonakala ngathi icala leli alinatla ukuthi lichingapi nokuthi liyapi inphatha njani yonke lento le? Kwana kubuhlungu but bese sidelile sithi akusana ndaba umthetho ifufelile ukusilwela the way besifuna usilwele ngakhona akusana ndaba uNkulunkulu seke nguye osasibhekelela kuko konke. Okay, so mhlambe nasikhulumela ehlangothini la kaMntwana Kambali ngubani ke esele mhlambe adlala indima ukunakekeleni umntwana Kambali? Abantwana bahlala nogogo wabo uMakambali. Bahlala naye. Ngoba nangizwa ikulumo echoko mhlambe naye uMakambali uthi naye akatholi anything from esiphoyiseni akana information nokuthi kwenzakalani. Naye into ayishoko usho ukuthi lokho ngoba asazi sange sikhe sa communicate maybe ngalicala lempi naye ukuthi mamba likhona into oyitholile njani besazi next vele. Mhlambe yini into enifisa ukuyibona yenzeka? Thina siyafisa ukuthi icala leli libe ne output right. Okay, so nakhe ngibuze kokugcina umsolwa khe nathola ukuthi wabizwa namkhana khe wavalelwe emaseleni bayombuza or khona ekhe ban update ngakho ngomsolwa ngoba bathize nangabe mhlambe ukhona onolwazi ngemeda Kambali akavele ngaphambili bakhona abaveleleko ngaphambili or solo kusesemsolwa loya ekakhulunywa ngaye ngengikhathi leza solo kusesenguye solo thina sisazi njalo ukuthi umsolwa lo bekasolelwa the rest akaze abotshwe akaze
interrogatiwe mhlambe? Nede angazi lapho ukuthi bamenzani bebamthola ukuthi bam-interrogator onjani asazi. Okay, bakwethu ngikhuluma nanje ngilakha bombali ngisenze follow up mayelana nenkinga le ngisazobuyela kumakambali bonke so that ukuthi sikhona ukuthi sibambisane sikhona ukuthola ukuthi umuntu nangabe mhlambe ubulewe namkhana ukwenzekala okhunye engazisako ungabe icala lokubonakala ngathi lokuphelele emoyeni sisichaba soloko into le sasiphethe kumbi asichubekeni sibambaneni silandelele icase le sibonakala ukuthi nangabe mhlambe umenzi usitshela ukuthi abenziwa bakhohlwa kungabonakali ngasukuthi iyokuhlala injalo bathi umenzi uyakhohlwa but umenziwa